Gikundi kia Dedan Kimathi Foundation ni kimwe gitongoretie mihango-ini ino mwena wa Kwahorio Njabine Kinangofu kuria unyitaniri-ini na ruhonge rwa mitito KFS mahandite makiria ma miti 30,000. Ni effort-ini cia guteithirira the president to make sure ati ni twahanda he miti iria turabatara kuhanda 15 billion twanyitanira to make sure that mahinda maya kuraura ni turahanda miti mingi uria ingihoteka. Area turahanda ni area hetwo program ya Pelis kogo hena arimi aria mari maguku ni plantation. Kuringana na muikariri gite wa CFA mwena uyu matanyite kuhanda miti makiria ma 100,000 kimera-ini giki kuria guothe mubango ucio wa Pelis ugukinyanirio. Nikio twiraga mundu mbere ya kuheo mugunda thiini wa Pelis program ecommit kana ni agwitikira kurimira miti yo arikia kumihanda na kindu kiria kingiturumagirira muno ni survival rate at least undu itangegwa below 90%. Koguo ni turageria kuhimiza community members wa CFA ihinda riri ria mbura tumikishwa ni twahanda miti. Aria manyitete itemi ni hamwe na arutwo na arutani a thukuru wa kothi cia moko wa Kinango magitariria bata wa mbeu njithi kunyita itemi hari guthaitira maria maturigiceirie. Ayuthi makeyumiragia riria wakona ritana ria uka kuhanda miti ni tondu miti no ithui uka guteithia na ni tukuragita ayuthi tondu korwo ndikarire hau nyumba ni ingiciririe muno na ndina stress ingiuka kuhanda miti umwe kana iri kana itatu. Undu ucio ni undeithagia ngina gwikuria kimeciria na ni tuhandite miti miingio tuku o mundu mana target ya around 30 trees of which ni tu achievete wacha catchment area she well protected mai mekwo kwa wingi tukirora haha Sumwa iha hakuhi oguo kumani no handio wa miti ni utumite kundu kugia mai maingi maria maratumaginya tu supply kundu kungi. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.